Mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Madekwana avhuḓi kha Belren News hu tevhela news weekly khothe reports na mpho Felicia Mudau. Hafha vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o ṱoḓza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Sangamisi ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina, Makhado, Collins Chavhani khathihi na Tholamela, hune kha ri thome ngo lavhelesa mulandu muhulwane vhukuma we wa dzhena nga mutsumbulowo wa vhege yo fhelaho. Ri khou lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa ane a ḓivhea nga Sifundo Masindi we a ḓo ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou, hune khothe yo fhedzisela i tshi khou fhirisela phanḓa uyo mulandu nga ṅwambo wa uri mapholisa vha khou sumbedza zwa uri vha khou bvela phanḓa na u ita tsedzuluso malugana na bulayo ḽo iteaho. Ri tshi amba nga heḽi bulayo, ndi bulayo ḽe ḽa ḓo itea nga ḽavhutanu ḽa 29 Ṱhangule 2025 musi muhumbulelwa wa miṅwaha ya 20 a tshi ṱhavha a vhulaya mufuna wawe nga lufhanga fhaḽa Yunivesithi ya Venḓa, hune zwa zwino ri tshi lavhelesa uyu mulandu, muhumbulelwa ndi ane a bva vhuponi ha Miliwani nahone u khou baḓekanyiwa na bulayo ḽa u vhulaya mupondiwa ane a ḓivhea nga vhulondo Vhukalanga wa miṅwaha ya 20 ane a bva fhaḽa vhuponi ha Tshitomboni. Zwo ralo ri tshi lavhelesa mulandu uyu ndi une wo pfukiselwa phanḓa u ya kha ḽa 26 Lara 2025 kha ri fe musi vha tshiimiswa tsha Eyes of the Nation vha tshi bvisela khagala vhupfiwa havho malugana na uyu mulandu. Vho Jacqueline Kolonyane vha ya ṱalutshedza. The Eyes of the Nation expresses its deep condemnation of the horrific incident that occurred at the University of Venda on Friday, 29 August 2025. According to information, Thohoyandou Municipal Police in the Vembe district received a complaint of murder at the student campus residence, and on their arrival, they found the security officer who led them to the room where there was a female victim lying in a pool of blood with multiple wounds on the upper body. Both the suspect and deceased were alleged to be students at the University of Venda. As an organization rooted in justice, accountability, and women empowerment, we strongly condemn this heinous act and demand a thorough investigation by the South African Police Service, ensuring that those responsible are arrested, prosecuted, and face the harshest penalties under the law. We also call upon the university management to tighten supervisory functions at the students' residence within the campus. The Eyes of the Nation will continue to raise its voice against injustice, standing firm in the belief that no life should be lost to violence and that citizens must unite in safeguarding the dignity and the rights of all. Ri bvela phanḓa khathihi na u khunyeledza News Weekly Court Reports ngo lavhelesa tsengo ya Ramudzika a ḓivheyo vhukuma fhano tshiṱirikini tsha Vhembe, nga maanḓesa fhano Venḓa, hune muhumbulelwa avho vhane vha ḓivhea nga vho Bishop Roxley Maseve vha ḓo ḓivhonadza phanḓa khothe ro tou thoma khothe khulwane ya Thohoyandou yo dzula u bva Waterval kha ḓuvha ḽa matshelo. Muhumbulelwa vha Bishop vho Roxley Maseve vha khou hweswa mulandu wa u tshipa ṅwana wavho wa musidzana a si wa malofhani wa miṅwaha ya 27. Zwo ralo vho Maseve vha nnḓa nga beiḽi ya zwigidi zwa 20. Ri tshi lavhelesa hoyu mulandu, ndi mulandu une wo ḓo swika he wa bvisiwa kha miṅwe ya mitevhe ya u sengiwa khothe nga mulandu wa uri ho vha hu sina vhuṱanzi ho fhelelaho malugana na uyu mulandu. Zwa zwino vha tshiimiswa tsha Relman Foundation ndi vhone vho lwaho u dovha hafhu u vhuyedzedza uyu mulandu kha mitevhe ya milandu ya khothe ine ya khou tea u sengiwa. Kha ri dzula ro teela u pfha uri uyu mulandu u ḓo tshimbila nga nḓilaḓe matshelo khothe. Ndi hone u khonyeledza ha News Weekly Court Reports. Kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho wa there
lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khoendedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belren brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.